Mwijoro ryakeye niho naraye ndababwiye yuko umukinyi w'amakomedi Nyakso afunzwe. Ubu igishobora kuba catumye afunzwe kicamenyekanye na cane ko vyaciye kuri imwe mu maradio asanzwe akorera mu gihugu c'u Rwanda. Bashoboye gutanga umuco ukwiye yuko Nyakso yashoboye kuja kwifotoza, bamubwira yuko umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye agira arengane kugira ngo bashobore gukikura baveyo, ariko bobo baranana baguma ngaho bavuga bati oya twe dutegerezwa guheza gahunda zacu zo kwifotoza no gufata ama video hama duheze tugende. Rero bimaze kugenda uko onye, urumva namwe umukuru w'igihugu aba ari umuntu adasanzwe, nuko vyace bigenda. Reka ndabashiriremwo iyi audio mushobore kuyumviriza yose, mwumve icatumye Nyakso ashobora gufungwa hamwe nabo bari kumwe bose kugera uno mwanya. Biboneka yuko bashobora kuba bamaze mu gasho iminsi igera kuri 5. bari kwifotoza, ni bari no gufata ama video yaberabye abanyakso. Hanyuma rero barababwira ati ni mugomba kuva kuko president agomba gutambuka. Banga kumva, baragaruka kubabwira ngo bagomba kuvaho. Rero nyine nka sinzi nk'abana bazanamo iby'ubustari, barababwira ati twebwe turazwi turabastari, nta ibyo mutubwira, turakomeza dufate video nko twabiteganije. Baragorana cyane, bateza akavuyo pe. What? Yego, ubwo rero barabafunga ku buryo nyine njye ndimo ndavuga ati none se iyo case bigomba kurangira gute? Ati urumva nyine hajemo case yo kwitambika umukuru w'igihugu. Allahu Akbar. Ati nta uzi impamvu. Ati rero hari igihe abantu bahita bikaza bakavuga ati abantu bari mu mugambi wo gutega perezida. Ati rero niyo mpamvu babafunze. Ati bateje akavuyo bihagije nabo nyine ngo turabastari ntabwo tugomba kuva mu muhanda. Nicyo kintu bafungiye, baracyari Burundi, barafunze rwose pe. Ubu bigomba kugenda gute kugira ngo wenda barekurwe? Baravuga ati ikese yabo yajemo ibintu by'umukuru w'igihugu, nuko bari guteza akavuyo, bakabwirwa inshuro zirenga 3 bakanga kumva. Ati rero ubwo ngubwo baracyarimo barabazwa icyo bishingikirije cyatuma batava mu nzira kugira umukuru w'igihugu atambuke. Mana yanjye. Ubwo rero ubwo kese yabo rero nuko yagenze. Ubwo bari gufata ama video nyine barababuza inshuro nyinshi, bavuga ati muve mu muhanda, president agomba gutambuka. Nyine urumva ntaho bihuriye. Ariko nshuti yanjye reka nkubwire, na buriya niyo mpamvu niba uri umunyarwanda genda mbivuga discipline ukuyiwanyu kuko udashaka kuyikomeza mu gihugu cy'abandi. Hano mu Rwanda iyo president agiye gutambuka se ntago n'imodoka zigerayo, so urinde. Ariko niba bakubwiye ngo va mu nzira, president agiye gutambuka, buri gihugu gifite umuco wacyo, wowe ukanga who the fuck are you? Ku buryo ushobora guhagarara bakubwira ngo umuyobozi agiye gutambuka ukabyanga, ukaguma bifatira ngo uri umustar, ngo wavuye mu Rwanda ngo uri umustar. Ibintu utakora iwanyu kuki ujya kubikora ahandi? Ibintu utakora iwawe kuki ujya kubikora mu rugo rw'abandi? Dumiwe. None nukubavugira cyane, kubisakuza nyine kugira ngo byibuza bo banadutangarize, cyangwa se niba ari n'ubushinjacyaha butangire bujye mu kirego byimbitse, tumenye ngo barashinjwa ibi, n'abamusobanura cyangwa se n'ababasobanura babasobanura gutya. Ariko urumva ko Nyakso ntago afunze wenyine, afunganye n'abarundi. Ese hari n'abarundi bafunganye nawe? Kandi nkubwira ko uwo mwana w'umustylish ucuruza imyenda bari kumwe. Ni umurundi we ni umurundi, ni umwana w'umurundi bari kumwe. Ndapfuye.
Right, nkuko muvyumva murumva yuko dosiye yabo ari dosiye ndende cyane gose kandi ni dosiye yumvikana neza cyane gose. Ngira ngo murumva ukuntu DJ Brian ariko arabisigura ngaho onye avuga amakosa ba Nyakso bashoboye gukorera ku kibuga acindege. Barabwiwe incuro zirenga kuri zitatu bababwira bati nimuveho nimukinjure nimubise nimuve muri ibi bice kubera ko umukuru w'igihugu agira arengane, ariko nabo baranana bavuga bati oya dutegerezwa kumanza kwanza guheza programme zacu zatuzanye izo kwifotora. Nabo bakabona yuko araba star, bisigura ko na wenyene yavuze ati bagombye kuzanamwo ubwana bwinshi cyane bafata nkaho araba star. Rero kubw'ivyo baranavuga bati twebwe dukeneye kumanza guheza gahunda zacu ntaco bitwaye umukuru w'igihugu ararengana. Nuko urumva bimaze kuja muri iyo nzira abajejwe security y'umukuru w'igihugu bategerezwa guca bakora ibikenewe, kuko aho baca bumva yuko hashoboye kuba harimo ikindi kintu coba cinyegeje inyuma yo kuba bariko barafata amafoto no kwifotoreza ahantu umukuru w'igihugu agira arengana. Bakababurira bakababwira bati baveho, ariko ntibashobore kuvyumva canke ngo babikurikize. So Nyakso arafunzwe n'abagenzi biwe bari kumwe muri ico gihe, bisigura ko aho bafungiwe ntiharashobora kumenyekana. Ikindi naco ciyongereye nkuko DJ Brian yabivuze ngaha muri audio, yavuze ati bafunzwe ata muntu azi neza ukuntu ashobora gukora kugira ngo abagemurire. Narijya muziye neza cyane kuba afunzwe cyane kuba bafunzwe byamenyekanye ku munsi wejo. By the way, reka tubandanye turindira ukuntu bizogenda cyane aho bizoherera. Gusa ku bakunzi ba Wakalite TV cyane kuri mwebwe muri ko murakurikirana iki kiganiro, nimukore subscribe ngaha kugira ngo amakuru agezweho, amakuru yose tuze turabashikiriza ku mwanya. Bari kwifotoza ni bari no gufata amavideo yaberabye abanyakso. Hanyuma rero barababwira ati ni mugomba kuva kuko president agomba gutambuka. Banga kumva, baragaruka kubabwira ngo bagomba kuvaho. Rero nyine sinzi nk'abana bazanamo iby'ubustari, barababwira ati twebwe turazwi turabastari nta ibyo mutubwira, turakomeza dufate video nko twabiteganije. Baragorana cyane bateza akavuyo pe. What? Yego, ubwo rero barabafunga ku buryo nyine njye ndimo ndavuga ati none se iyo case bigomba kurangira gute? Ati urumva nyine hajemo case yo kwitambika umukuru w'igihugu. Allahu Akbar. Ati nta uzi impamvu. Ati rero hari abantu bahita bikaza bakavuga ati aba bantu bari mu mugambi wo gutega president. Ati rero niyo mpamvu babafunze. Ati bateje akavuyo bihagije nabo nyine ngo turabastari ntabwo tugomba kuva mu muhanda. Nicyo kintu bafungiye, baracyari Burundi, barafunze rwose pe. Ubu bigomba kugenda gute kugira ngo wenda barekurwe? Baravuga ati ikese yabo yajemo ibintu by'umukuru w'igihugu nuko bari guteza akavuyo, bakabwirwa inshuro zirenga 3 bakanga kumva. Ati rero ubwo ngubwo baracyarimo barabazwa icyo bishingikirije cyatuma batava mu nzira kugira umukuru w'igihugu atambuke. Mana yanjye. Ubwo rero ubwo kese yabo rero nuko yagenze. Ubwo bari gufata amavideo nyine barababuza inshuro nyinshi bavuga ati muve mu muhanda, president agomba gutambuka. Nyine urumva ntaho bihuriye, ariko nshuti yanjye reka nkubwire na buriya niyo mpamvu niba uri umunyarwanda genda mbivuga discipline ukuyiwanyu kuko udashaka kuyikomeza mu gihugu cy'abandi. Hano mu Rwanda iyo president agiye gutambuka se ntago n'imodoka zigerayo. So urinde, ariko niba bakubwiye ngo uva mu nzira president agiye gutambuka, buri gihugu gifite umuco wacyo, wowe ukanga who the fuck are you? Ku buryo ushobora guhagarara bakubwira ngo umuyobozi agiye gutambuka ukabyanga, ukaguma wifatira ngo uri umustar, ngo wavuye mu Rwanda ngo uri umustar. Ibintu utakora iwanyu kuki ujya kubikora ahandi? Ibintu utakora iwawe kuki ujya kubikora mu rugo rw'abandi? Dumiwe.
none ni ukubavugira cyane wavuga abantu iki bose kubisakuza nyine kugira ngo byibuze bo banadutangarize cyangwa se niba ari n'ubushinjacyaha butangire bujye mu kirego byimbitse tumenye ngo barashinjwa ibi n'abamusobanura cyangwa se n'ababasobanura babasobanura gutya. Ariko urumva ko Nyakso ntago afunze wenyine, afunganye n'abarundi. ese hari n'abarundi bafunganye nawe Kandi nkubwira ko uwo mwana w'umusitayilishi ucuruza imyenda bari bari kumwe. ni umurundi We ni umurundi, ni umwana w'umurundi bari bari kumwe. ndapfuye. Right, nkuko muvyumva murumva yuko dosiye yabo ari dosiye ndende cyane gose kandi dosiye yumvikana neza cyane gose. Ngira ngo murumva ukuntu DJ Brian ariko arabisigura ngaho onye avuga amakosa ba Nyakso bashoboye gukorera ku kibuga acindege. Barabwiwe incuro zirenga kuri zitatu bababwira bati nimuveho, nimukinjure, nimubise, nimuve muri ibi bice kubera ko umukuru w'igihugu agira arengane. Ariko nabo baranana bavuga bati oya dutegerezwa kumanza kwanza guheza programme zacu zatuzanye izo kwifotora. Nabo bakabona yuko araba star, bisigura ko na wenyene yavuze ati bagombye kuzanamwo ubwana bwinshi cyane bafata nkaho araba star. Rero kubw'ivyo baranavuga bati twebwe dukeneye kumanza guheza gahunda zacu ntaco bitwaye, umukuru w'igihugu ararengana. Nuko urumva bimaze kuja muri iyo nzira abajejwe security y'umukuru w'igihugu bategerezwa guca bakora ibikenewe, kuko aho baca bumva yuko hashoboye kuba harimo ikindi kintu coba cinyegeje inyuma yo kuba bariko barafata amafoto no kwifotoreza ahantu umukuru w'igihugu agira arengana. Bakababurira bakababwira bati baveho, ariko ntibashobore kuvyumva canke ngo babikurikize. So Nyakso arafunzwe n'abagenzi biwe bari kumwe muri ico gihe, bisigura ko aho bafungiwe ntiharashobora kumenyekana. Ikindi naco ciyongereye nkuko DJ Brian yabivuze ngaha muri audio, yavuze ati bafunzwe ata muntu azi neza ukuntu ashobora gukora kugira ngo abagemurire. Narijya muziye neza cyane kuba afunzwe cyane kuba bafunzwe byamenyekanye ku munsi wejo. By the way, reka tubandanye turindira ukuntu bizogenda canke aho bizoherera. Nimukore subscribe ngaha kugira ngo amakuru agezweho, amakuru yose tuze turabashikiriza ku mwanya.